atur pengaksaman dia ringido betara matahari sami Sida wangun patmu sastra pucuk pekayu waning saking jenengan dening medwang kawi sastra nipniku waluya sekadi jagat tigone mur wah kelawan suahe saking panca maha buddha ardiwi apah payu tejo angkasa
Nirela karena nembangan sekar ageng, sani kegentos saking papa dalam. Sani mamurde, geger gel-gel. Aingih, piyana sapunika lurus-lurus ratu. Anak sirah ratu. Kacerita doksane dumun wenten Prabu luwih pisan puniki sane mepungkusan Sri Haji dalem watu rengong. Uren idone megenah ring bumi gel-gel. Doke punika warsa siu samas 6 dasa nyantos siu 550. Kehidupan kauripan jagat ring Bali kerja raharja gemah ripah lo tinawi. Duk jagat luwih punika turas mangkene kewastanen zaman kebangkitan utawi zaman keemasan Bali. Inggih, napi keingilan zaman keemasan punika Ratu Wago. Ida Sang Prabu dalam watu rengop nenten surut ngertian seni lan budaya jagat Bali. Seni sastra minokadi kekawin kidung geguretan miwah sekarare kewardiang becek. Titi wewangunan sane kesurat ring asto kosalo kosali asto bumi kayangan gendados titi pengancam wewangunan suci miwah kaumahan ring Bali. Pilih-pilih sesolahan gegamelan sane lestarian raga. Kadi mangken sampun ajak lestari kewentenane Ratu Wago.
ketelebar. Sangkaning ngewerdiang seni, ngelestariang seni, pas semetonane sabilik saguluk salulung sebayang take. Melarapan mana suci ning nirmala jadi ngasti tiang budaya sido pekedek pekenyung saling ngajiang ratu duaku. Sekadi mangkin sampun wengine mangkin ngewentenang mau bareng gong kebiang nyepuken pesemetonane seniman werdolingsir kelawan Yohano muda angop dewe titiang ratu duaku. Pekak ajak bapak nih mau bareng ngajak cucu dan anak nih pakai warga donasi tiang kali ke bos gue seng mau bareng sampun kue ke rumah kue minyak punya kan kita Benar pesan saja gitu paman. Dalam waktu renggong mepaica jagat landa seniaka puji. ini patut niki sange patut ketelepan karatu. Duk jagat itu dalam waktu rekong nedongang jagat Bali ini tentrem asih kerto raharjo kewenten ng Bali. Sake wonten ulmu binedo nenten sida pasak. Wenten harus ide I Gusti Agung Maruti dane ngaweneng wurwara utawi pemberontakan sapunika duaku. Sireni ke paman? Padeh Gusti Agung Maruti turas mangkene dane bas kedropon jagi ngingkenang ngedoten kekuasaan untuk cara kekerasan. Boyo sapunika. Ingken satuan geger gel-gel paman. Nah, niki sampun tugas nika wenten siat utawi gejar sakti punika kewastanen geger-geger panyake mupayayukan daratu duangku sake wonten wenten panyake sane wanen kari berkorban jiwa raga demi keutuhan negara. Nah, manut tutur penglingsir sane taken yang titian banyak sane megenah ring kelon kauh puri gel-gele punika nenten jereh nang akibat alias nenten meduwe urak takut siaga jagi melaning bumi. Nah, boleh ditu lantas mawinan mobelo pati jani ngetohang jiwa nika sakasembuh desa toh jani suwen kesembuh toja yang sudah mereka ya adnya ring semua mahyunik ngalani kang parang Benar pesan sejak itu paman. Mami uyuit saking kejayaan jagat gel-gel. Seni budaya Bali ini kelotah kedua negara paman. Tuh mawinan jani generasi muda patut kuning
lanyaga pelestarian ya sekirtin para leluhur irake sami. Oh ini patut. Serombotan makanan khas Semarapura sungguh enak tanpa gunakan rasa penyedap. Pas nih kok. Demen-demen yang di tiang nih kok. Seromotnya dekan. Matus kan ya. Wadah paman jek pragat seduk gitu. Mengunyi terus seduk kasar. Nak pantun nih paman. Pantun ini. Liatin nih lah bawah ini malah bisa. Serombotan makanan khas kota Semarapura sungguh enak tanpa gunakan penyedap rasa. Artinya desa Tojan terjalin erat dengan desa Serongge, semoga tetap langgeng sepanjang masa. Patut bisa daging bisa ratu. Yang genten tiang kaler medue sepelan sepantun ini. Kanilah masih pantun. Kani babusuan tiang boleh 1 bulan tiang nyepol. Bocor tiang di Sukawati mai kerja. Suan aja makin. Dan tegarangnya dengan paman. Ngebut negakan motor. Nampek ciceng ulung ketukan unawe. Wah iya, kan paman misi ulung ketukar undang. Men, apa artinya tuh paman? Artinya, ya kan ini artinya nih. Nih, Motornya misi nyilem, lekek, patis lung, gigi remuk nyaplok batu. wadah. Pantes kok paman sing payu, paman nyigal baris marah. Sing ada penari baris misi batas long paman. Itu angin di tiang megonyak kemantan. Tapi balik.